Bon dia alinsira hotu ne bena Jesus hadomi. Media kalai, spera katak alinsira hotu dia. Hamutuk fila fali ho hau bin febi, ya alinsira ohen norom bin febi la hamutuk ho bin Sandra. Mai be hamutuk fali ho itani bing ida seluk. Mai tahusu bingnya naran saida, alinsira mas pasti hakarak hatene los kalai. Bon dia mos bin febi I alinsira. Bing nia narang, bing Elis. Bing hak solok tebes bele hamutuk ho alinsira iha programa desenho bot iha dedersam fura kidane. Bim febi mas contente. E espera katak alinsira hotu ne be acompanha hela programa nemos contente. Alinsira hanesem babain durante minuto todo nulu nilaran. Bin sira se hamaluk alinsira iha dedersam fura kidane iha programa desenho bot husi Biblia. E modo kita continue tenia história semana idane nian, mai tahanoim filha fali história no versículo de cor semana kotuk nian. Alinsira semana kotuk kita rona kono basaida, se imitur hamutuk ko iminia maun, ka alen, ka iminia kolega, imi pele konta bamalu. Bin elis mas semana kotuk rona radio si uma los kalai. E pasti bin elis se hanoim história semana kotuk nian, los kalai. Sim, how say Hanoi. Semana kotuk itarona konaba o insa profeta Elias haturu ba povo hotu katak so Abraão Isaac e Israel nia maromak makmaromak ne belos. Sim, Satan liurai Ahab ni profeta siramos husu e husu basira ni maromak. Mas bela acontece botida. Tambasira husu ba maromak palsu. Mas be banhira profeta Elias husu ba Abraão, Isaac e Israel nia maromak. Saida maka acontece ba Elias ni altar alinsira? Imi se hanoin? Sim, maromak hatang Elias ni oração e ahitung husi loroleten e hang motuk profeta Elias ni altar tomak. Mas que sira hotu admira ba idane, mas be sira na fating kontra maromak tambane, maromak castigo e haruka sira saihusi maromak ni fatin. Bim febi, itamos iha versículo de cor semana kotuk nian, los kalai? Los, itani versículo de cor semana kotuk nian, maromak rasik hatete. Mai ta de cor hamutuk, ida rua tolu. La bele iha maromak seluk, iha haunia oin. Êxodo capítulo ruanulu versículo tolu. Dalaidatan, la bele iha maromak seluk, iha haunia oin. Êxodo capítulo ruanulu versículo tolu. Antes itarona história ohengnian, bim febi hakarak husu ba alinsira. Agora alinsira kartok iminya fuan. Saida makimi senti. Ka kokotok iminya pulsu ka denyut nadi iminya liman kaka korok. Saida makimi senti. Bin eli senti saida? How bele senti haunia fuan tuku-tuku. Alinsira mo senti hanesan iminya fuan tuku-tuku. Iminya pulsu bokan los kalai alinsira? Bim febi mo senti hanesan. Imi bele senti tania denyut nadi ka pulsu. I ita bele senti tania denyut nadi ka pulsu i fuan tuku-tuku. Tamba itania fuan servisu hela. Fuang ni funsaun mag bomba ramba itania isi nualon tomak. Sa ita mate, itania fuan tosa nesan fatuk. Agora ita serona história ne bekolia kona ba fuan. Maroma katu hal saida ho itania fuan, mai tarona hamutuk. Arte sanulu resin ida. Maromak ni promesa iha nafatin. Maski maromak ni povu hela dok husisiranya rain, maromak si kolia nafatin basira. Maromak harukatan profeta sir. Sira kolia maromak ni liefuan hutu-hutu, iha kerek buat sirane iha maromak ni livru santu. Profeta Ezekiel hakerek katak, loron ida maromak sehari templu ifofuan fon banya povu.
Isaias fohanuin filafali basira katak, liurai rohan laik nebe maromak hili semai husi Davidnya jera saun. Profeta Jeremias mos hein ho esperansa. Nya hatete katak Israel si filafali basira nya rain, ia tinan hitu nulutan. Tinan hitu nulu liwona, Profeta Daniel halo ora saung ba maromak. Nia husu maromak atu hanuin nya promesa. Maromak rona Daniel nya ora saung. Ikus mai maromak nya povu filafali basira nya rain Jerusalem. Sira filafali basira nya helafatin. Mai be, sira ia servisu barak atu halo. Yerusalem honya templo rahun tiona. O hare ema hari filafali sidadi nenya moru ho templo. Sira servisu makas tebes. Bain hira pondasi hotu tia. Povu sira celebra. Ema hotu-hotu hakilar makas hahiba maromak. Sira kontenti. Sira kanta ba maromak ho korneta isimbalu. Nia diak tambahnya doming firmi dura tinan batinan nafatin. Mai be katuas barak maktanis. Obelesik tambah saida. Sira tanis tambah sira hanuin filafali basala maunya templo uluk nebe kapas. Sira hatene katak Israel nungka atu bele hari maromaknya uma kompletu hanesan uluk. Sira tanis tambah sira hein hoa karak tebes liurai rohan laik nebe maromak promete atu haruka mai. Bim Febi, maske maromaknya povu do kusi maromaknya fating, nia na fating kolia basira. Sim, maromak kolia basira lihusi profeta sira. Hanesan profeta Ezekiel ni hakere katak maromak sehari templo i fuam banya povu. Profeta Isaias mus fohanoin filafali katak. Liurai rohan laik nebe maromak hili mai husi David ni jera saun. Profeta Jeremias nebe hatete katak maromak ne povu se filafali basira ni rain i hatinan hitunulu ni laran. I profeta Daniel nebe halora saun husu ba maromak atu ni bele hanoin fali ni promesa. Bim Febi, ohi haurona katak maromak promete atu fofuam ba nia povu. Kau imagina hela, oin sama maromak atu halo idane? Nia iha fuang ida seluk ba ita ka? Alin sira imi ni hanoin onsa. Maromak atu truka itania fuan ni husi operasi ka? Lae, laos li husi operasi itania fuan. Nia iha planu oin seluk. Nia seifoba nia povu, fuang nebe mamar iha karak rona iha lo tuir nia lia fuang. Então, hamos karak. Atu ita bele hatene bang hira maromak truka itania fuan i oinsa nia halo idane. Alin sira tem que acompanha na fatin programa ne. I ita se buka hatene i história tuir mai. Nomos, Bim Febi. Ikus mai itarona katak maromak nia povu fila duni basira nia raing. Mai be, sira tem que servisu makas tamba buat hotu rahung ona. Sim. Benghira fondasi hotu ona, sira hotu celebra. Sira kanta hanesang ne. Nai diak, tambania domin, firme, dura, tinan batinan. Alin sira mos bele hahiba maromak hanesang ne. Nia diak, tambania domin, firme, dura, tinan batinan. Mai be, katuas barak maktanis tamba sira hanoin fali salomau nia templo ida uluk, isira mos tanis tamba sira hein hoha karak tebes, liurai rohan laik nebe maromak promete atu haruka mai. Sim, hau senti alin sira mas anesan. Alin sira mas hein iha karak tebes atu hatene, se mak liurai ne. Tamba ne, alin sira. Kita haluha akompanya na fatim programa ne, iha loron sabdu-sabdu ho oras nebe hanesang. Alin sira, hanesang bye-bye, ita iha versiku dekor kada semana. Dia fuan sira nebe ita atu dekor, maromak krasik makatete ba ita. I versiku dekor ohin norong nian, maromak hatete lihusi,
Ezekiel capítulo 39 versículo 29. Nebedehan, hau se foba o fuan fon, e hau se tau espírito fon e onelaran. Hau se hasai husi o fuang nebe tos hanesam fatuk, e fo fuang nebe mamar e hakarak halotuir. Agora, bin febi se temi uluk e alin sira nomos bin elis bele temi tuir bin febi. Ezekiel capítulo 39 Kapitulo 39 versículo 29. Versículo 29. Hau se foba o fuan fon, Hau se foba o fuan fon, e hau se tau espírito fon e onelaran. e hau se tau espírito fon e onelaran. Hau se hasai husi o fuang nebe tos hanesam fatuk, Hau se hasai husi o fuang nebe tos hanesam fatuk, e fo fuang nebe mamar e hakarak halotuir. e fo fuang nebe mamar e hakarak halotuir. Dalai datan, Ezekiel capítulo 39 Kapitulo 39 versículo 29. Versículo 29. Hau se foba o fuan fon, Hau se foba o fuan fon, e hau se tau espírito fon e onelaran. e hau se tau espírito fon e onelaran. Hau se hasai husi o fuang nebe tos hanesam fatuk, Hau se hasai husi o fuang nebe tos hanesam fatuk, e fo fuang nebe mamar e hakarak halotuir. e fo fuang nebe mamar e hakarak halotuir. Alin sira mai takaliman takamatang hodi halo rasaun. Obrigado maromak ba itabotnya promesa sirane. Obrigado ba promesa kona ba fo fuang fon ba itabotnya povo. Ami fier katak itabot mo se truka aminye fuang nebe tos hanesam fatuk, ho fuang nebe mamar e hakarak halotuir. Amen. Dia kalin sira, moyo continue itane programa, bin sira tu fatene ba alin sira katak, itane historia husi Biblia de genyo bot, testamento tuang nian foi remata. Então, moyo kita continua ba historia husi testamento fong nian, bin sira karak fatene ba alin sira katak, ita seha competição ba de genyo ka menggambar. Objetivo husi competição nemak atu ajuda alin sira hori hanoin fila fali ba historia na beitarona ona. Husi parte ida to parte sanulu resing ida. Wah, competição desenha? Capaz los. Mas be, atu desenha com a saída bin febi? Competição ne tema maromak ni promessa. Então alin sira, mi bele desenha saída det ne bei relação com a maromak ni promessa. Sim, baseia ba história ne be itarona ona, hanesang maromak promete ba Adão ho eba katak. Ema ida sei mai ho diharahon Satanas nia força. Maromak promete mos ba Abraão ho dihalon nia povo sai barak hanesang fiton. I maromak promete ba David katak, liurai rohan laik se mai ho di ukong ema hoto-hoto, i fo bensang ba mundu tomak. Maromak promete ba povo Israel katak, nia se fo fuan fon ba nia povo, nune si rebele halotuir nia ye fuan. Wow! Maromak nia promessa husi história testamento tuan diak tebes. Então, o insa hatama desenho ba competição ida ne bin febi? Primeiro, alin sira precisa prepara suratahan muting ka HVS ho medida A-hat A4. Desenho tuir tema ne be iha ona kona ba maromak ne promessa. Tirmai pinta atau halo sai fura kliu. I alin sira, keta haluha kerek iminien naran, idade, klase, no fo titlu babuat ne be imi desenha ona. Bin febi, mais ou menos, labari ko idade hira mak bele participa iha competição ne? Labarik ne be bele participa mak idade hahu hosi tinan walu, to tinan sanul resin rua. Ka,
Klase tolu to klase nen. Wah, ne diak. Bain hira ma começa competição ne, Binfebi. Competição ne selo que começa aban, e haloron ruanulu resin 5. E remata e haloron hitu fulang novembro. Então, loron ranulu resin 5, alin sira bele hahu desenha ona, e bain hira alin sira remata ona, bele husu ba iminia apa ka ama, atulori alin sira nye resultado husi desenho ne, batau iha caixa nebe bin sira ou equipa husi União Bíblica prepara ona iha rádio voz. Balabari kida nebe pinta kapas liu e claro liu kona bat tema nebe fo ona kona ba maromak ne promesa, nia sahetan presente bin eles. Wow, presente saida magne Binfebi? Presente balabari ida nebe sai manang naim ba kompetisaung nemak, livro desenho bot husi história bibliania. Nebe babaim fang ho $2, mas be nia sahetan ho gratuita. Karik alin sira haluha ona historia balu, karona historia la completo, alin sira mos bele rona fali historia hotu iha ami nia kanal YouTube honarang União Bíblica Timor-Leste, e alin sira mos bele hola livro ne. Nomos atu hatena informação claro liu, bele visita a minha página Facebook honarang União Bíblica Timor-Leste. Ka bele telefone ba minha número contacto hitu walu hat mamug. Dia kalian sira, mau continue tanya programa ita sebarona música ida. Dader meu dialog rai kalan hau hahi maroma. Dader meu dialog rai kalan hau hahi maroma. Nia troka hau nia puan hau hetan moris pon. Dader meu dialog rai kalan hau hahi maroma. Dader meu dialog rai kalan hau hahi maroma. Dader meu dialog rai kalan hau hahi maroma. Dia troka hau nia puan hau hetan moris pon. Dader meu dialog rai kalan hau hahi maroma. Hoje noron Binfebi se continua hamutu ko alin sira iha programação inglês e tetung nian. Espera alin sira sena fatin acompanha programa ne hamutu ko ita, hauni colega Mana Carol husi Amerika. Bon dia Mana Carol. Good morning, Binfebi. How are you today? How diak Mana Carol dia kalai. I'm good, thank you, and I'm glad to be here today. Mana Carol se hanoin kalai semana kotuk ita aprende kata maroma castigo nia povo e haruka sira sai husi nia fatin. Yes, that was a sad story, and we learned how to say, we all need God's help. Sim, ita aprende ona o insa hatete, ita precisa maromak nia tulun. Ho inglês, we need God's help. Semana kotuk, maromak nia povo simu castigo bot. Mai be, semana idane, ita se hare. O insa maroma continua colher bania povo e maroma que promessa iha na fatin. Agora ita serona tang história da ne holian tetun e inglês. E mai ita aprende lian inglês ho Mana Carol. Part 11. Parte sanulu resing ida. God's promise remains. Maromak nia promesa iha na fatin. Even though God's people were far from home, Maski maromak nia povo hela do kusisira nia rain, God still spoke to them. maromak sekolia na fatin basira. God sent more prophets. Maromak haruka tan profeta sira. They spoke all his words and wrote them down in God's holy book. Sira kolia maromak nia liafuan hutu-hutu
Iha kerek buat sirane iha maromak ni libro santo. The prophet Ezekiel wrote that one day Profeta Ezekiel hakerek kata kloron ida, God would raise up the temple and give his people new hearts. maromak seharit templo i fuan fong banya povu. Isaiah reminded them that God's forever king would come from the family of David. Isaias fohanoin filafali basira katak, liurai rohan layak na bemaromak hili semai husi David nye Jerasaun. The prophet Jeremiah was hopeful too. Profeta Jeremias mos hengho esperanza. He said that Israel would return home again in 70 years. Nia hatete katak Israel se filafali basira nia rain, ia tinan hitunulutan. 70 years passed, and the prophet Daniel prayed to God. Tinan hitunulu liwona. Profeta Daniel halo orasaung ba maromak. He asked God to remember his promise. Nia husu maromak atau hanoin nia promesa. God heard Daniel's prayer. Maromak rona Daniel nia orasaung. Finally, God's people went home to Jerusalem. Ikus mai maromak nia povu filafali basira nia rain Jerusalem. They returned to the land, Sira filafali basira nia halafatin. but they had a lot of work to do. Mai be sira ia servisu barak atau halo. Jerusalem and the temple were ruined. Jerusalem honia templo rahun teona. Can you see the people rebuilding the city walls and the temple? O hare e mahari filafali sidadi nia moro ho templo? They worked very hard. Sira servisu makas tebes. And when the foundation was finished, Bain hira fondasi ho tutia, the people celebrated. povu sira celebra. All the people shouted loud praises to God. Ema hotu-hotu hakilar makas hahiba maromak. They were happy. Sira contenti. With trumpets and cymbals, they sang to God. Sira kanta ba maromak ho korneta isimbalu. For he is good, Nia diak, for his steadfast love endures forever. tamba nia doming firmi, dura tinan batinan nafatin. But many of the older men cried. Mai be katuas barak maktanis. Can you guess why? Obele sik tamba saida? They cried because they remembered Solomon's beautiful temple. Sira tanis tamba sira hanoin filafali ba Salomão nia templo uluk na bekapas. And they knew that Israel could never completely rebuild God's place. Sira hatene katak Israel nunca atubele hari maromak ni uma kompleto hanesan uluk. They cried because they still longed for God's forever king to come. Sira tanis tamba sira hein ho hakarak tebes, liurai rohan laik na be maromak promete atu haru kamay. Manakera hanoin saide kona ba historia o hinoron? Oh, Binfebi, it's true. God is so good, and his love endures forever. Sing, maromak diak inia domin dura tinan batinan. Even though they are far from home, God continues to speak encouraging words and great promises to his people. Sing, maromak continua fo hanoin ba nia povu kona ba promesa bot sira. I maromak fo licensa nia povu atu filafali basira nia rain I hari filafali templo. Yes, but some people cried because they could not completely rebuild God's temple. Nelos, sira abele hari halo completo maromak nia templo. Mai be I halia fuang na be foba Ezekiel. Maromak hatete katak nia se hari filafali nia templo I fo fuam fong ba nia povu. Yes, what a strange and wonderful promise. Idane promesa na be halo ita admira I hak fodak. Templo fon I fuan fon. So maromak date makbele fo. I think God knows that his people cannot obey him on their own. Sing, maromak hatene katak nia povu labele halo tuir nia ho sira nia forsa rasik. Sira presija fuan fon. But how? I sira presija yurai rohan naik na be maromak promete atu lidera sira. But
When will he come? Mana kera, ita precisa paciência. Iha tempo nebe perfeito e maneira nebe perfeito, maromak se cumpre nia promessa sirahotu. Bin Febi, let's learn some new words today. Mai ita aprende je phone ho inglês. How do you say, God gives us new hearts in Tetun? Maromak fo mai ita phone. Okay, so God Maromak gives fo us mai ita new hearts. phone. Let's say that together. God gives us new hearts. God gives us new heart. God gives us new hearts. God gives us new hearts. God gives us new hearts. God gives us new heart. Let's pray together. Mai tahalorasang hamutuk. Thank you, Lord God, for your promise to give your people a new temple and a new heart. Change our hearts from hearts of stone into hearts that are soft and want to obey you. Help us to receive with joy the forever King that you sent. Amen. Bin Febi, I want to hear what happens next in our story. How mas hakarakhatenes sa ida mag-acontece tirmay. How about you all? Will you join us again next week for our next Bible story? Yes. Amin afatin fanoin baalin sira kay nang aman sira na bea kompanya del programa idane kata Livro de Genio Bot hus Historia Biblianien fan ona. Cada libro ida ho folin $2. Imi bea kontakto ba numero WhatsApp hitu sia mamuk sia hitu ida ka numero telefoni hitu walu hat mamuk. O imi mas bele visita minha página Facebook Honarang União Bíblica Timor-Leste. Imos bele visita minha serviço fatin e Centro Veracruz kay Colidili niya oin. Dia kalin sira itanya programa tona niya rohan. Ami se fila falimai ho diha malu kalin sira e loran sábado semana oin horas tukusi ho balu to tukusanulu dadersan e programa de Genio Bot husi Bíblia. Bom fim de semana e maromak fo benção.